Let's practice English sentences together. छा तव्हां खीर गरम कयो? Did you heat up the milk? माण्हू छा चवंदा? What will people say? मूंखे मुंहिंजो कमरो ॾेखारियो. Show me my room. तूं मुंहिंजी परेशानी जो सबबु आहीं. You are the reason for my worry. तूं परेशान छो आहीं? Why are you worried? मूंखे चकर आयो. I felt dizzy. मां अॼु नथी अची सघां. I can't come today. या तव्हां इनखे हीअं बि ट्रांसलेट करे सघो था. I cannot come today. Cannot फुल फॉर्म आहे can't जो. कोई दरवाज़े ते आहे. Someone is at the door. तव्हां फिकी चांहि ठाही आहे. You have made insipid tea. ॿूटा तेज़ी सां वधी रहिया आहिनि. The plants are growing fast. Thanks for watching. Allah Hafiz and take care.